Imana rero ntabwo yagombaga kurimbura umuntu nk'uko abantu babitekereza ngo yongere rimwe. Oya, ubwo yari kuba yerekanye ko itari Imana, itari rurema. Yari kuba yerekanye ko ibyo yaremye bipfuye, kandi ibyo yaremye yabiremye ari ukuri. Iryo kosa rero rigomba kuvaho, atari uko irimbuye abo yaremye. Dutangire bushyashya. Icyo nicyo nacyo mugomba gusobanukirwa, ko Imana rero ari impamvu yashyizeho inzira yo kugira ngo itanure umuntu, itanure abantu, igire abitonesha, igire n'abo ititaho, abo yanga. Abo yanga rero bo bahagarariye ikibi, ubwo ni abashitani. Abo yatonesheje barayihagarariye, bahagarariye ikibi. Ntabwo byoroshye rero, kubera yuko ikibi mu gutangira cyagize ingufu kurusha ikizi. Niyo mpamvu byatwaye igihe kirekire. Mu gihe rero Imana yanyuzemo, ubu harimo ibice bitatu. Harimo ibice bitatu. Igice cya mbere turava kuri Adamu tugere kuri Aburahamu, icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri turava kuri Aburahamu tugere kuri Yezu. Igice cya nyuma ni iki turimo, kuva kuri Yezu kugera uyu munsi. Hagati buri gice gifite buri gice cy'ibihe gifite imyaka 1000. Abasoma Bibiliya rero ubu hashize imyaka 6,000. Hashize imyaka 6,000 Adamu na Eva batandukanye n'Imana, tugendeye ku myaka nyine ya Bibiliya. Gutandukana n'Imana nyine, Adamu na Eva ntibashoboye kwemera Imana, ukuri kw'Imana. Mu nzira y'ubucunguzi rero hagomba kuboneka abantu bwa nyuma muri ibi bihe, kuko turi mu bihe bya nyuma nyine. Abantu noneho bashobora kwemera ukuri kw'Imana. Abo bashobora kwemera ukuri kw'Imana nibo bo kubaka ubwami bw'Imana. Hagati aho rero abantu bakomeje gutekereza ngo baremera. Ukwemera kwabo kuraciriritse. Kwemera kwabo kuraciriritse, kuko Imana ntabwo yabahaye ibikomeye byo kurya, ibiryo bikomeye, kuko yarizi ko badashobora kubyumva. Muri ibi bihe rero turimo bya nyuma, niyo mpamvu ukuri gushya kwaje ko rero ni ibiryo bikomeye, ni ibiryo bikomeye. Ibiryo by'iki gihe, by'ibi bihe turimo, ndavuga ijambo ry'Imana ry'iki gihe, ni ibiryo bikomeye, ni ibiryo bisharira. Uko niko kuri kwa nyuma. Uko niteguye kubagezaho kugira ngo dushobore, ababishoboye dushobore gutamburana, kugendana n'uko kuri. Kandi ubwo abatazabishobora nyine ubwo murakomeza kugendera ku ruhande rwa shitani. Kandi numva nutari wareba akabi ka shitani yaba afite ikibazo. Byaba byiza rero ushoboye gusobanukirwa iyi nzira y'Imana ikuzaniye muri kino gihe, kugira ngo ushobore kubaka ubwami bwayo. Mu gihe urubaka ubwami bwayo, niwo urunguka, kuko niwo uragira amahoro.
niwe uragira umunezero, niwe uragira ubumwe n'abo uri kumwe nabo. So inyungu zifite wowe, ariko noneho n'Imana iranezererwa kuko iraba ibonye ko wujuje icyo waremewe. Abantu mushaka Imana mukunda kubera kumenyera kubigisha barabasomera Bibiliya. Wowe ushobora kwibaza uti uyu uri kwita umwami mu bwami bw'Imana, ubwo ibyo arimo kutubwira arimo kubivana hehe? Arimo kubivana hehe we ko adafite Bibiliya mu ntoki? Birashoboka ko ushobora kubyibaza, kandi nubwo wabyibaza ubyibajije nabwo ntabwo waba wibeshye. Abikiriza muri ibi bihugu ibyo dufite, ibyo turimo, Uganda, u Rwanda, u Burundi na Kongo, abasokuru bacu ntabwo bashoboye kumenya ibyo twikirije, kuko idini ya Yesu ntabwo imaze imyaka irenze 150 hano muri ibi bihugu turimo: Uganda, Rwanda, Burundi na Kongo, DRC. Nta myaka irenze ibihumbi, mu mbabare, nta myaka irenze 150. Niba nta myaka irenze 150, mumenye kuri mwebwe uko mufite, ubwo birumvikana ko basogokuru benshi ntabwo bo bigeze bagira ayo mahirwe yo kumenya. Icyo ni ikibazo gikomeye, kandi akaba ariyo mpamvu ni kubabwira nti uko kuri uko mwigishijwe muri iyi myaka 150 ni ukuri guciriritse, gucagase, ni ukuri yes kwabagezeho, ariko ni ukuri kwari gucagase. Ukuri icyo mwavanyemo ni kimwe cyo kumva ko mugomba kuvuka ku nshuro ya kabiri, kuko iyo niyo resume samare y'idini, y'amadini mashya: idini Katolika, idini y'Abaporoso, idini y'Abarokore. Icyo nicyo gishya umuntu agomba kwakira, ko umuntu agomba kuvuka bwa kabiri. Yezu Kristo ko yazanye ako gakiza ko kuvuka bwa kabiri. Ariko noneho urumva rero ko abambere ba sogokuru ntabwo bigeze bagira ayo mahirwe, kuko babayeho ivanjiri itari yagera mu bihugu byacu. Akaba ariyo mpamvu rero, kubera ko dutandukanye, imyikiririze yacu itandukanye n'imyikiririze ya basogokuru, nta bumwe dufitanye na basogokuru. Icyo ni ikibazo gikomeye. Reka nduhukeho gatoya, ubwe ndaza kugaruka ndi kubereka ikibazo kiri hagati yacu n'abasogokuru mu myemerere yo kugira ngo dushobore kubaka ubwami bw'Imana. Murakoze.